Hello, sopite ho nabon chawin thusim tha ngai kitin kahin lim kit ve. Tuni in Seijui somnani hola Seijui Thomas thusim pakai Jesu to ahung kimu to dan le. Amaji a India gama Christian ahung dan le. A chaine ke ya Jesu Christa mina tho gen the ha sa anathu a thina chan ge anatu ho dan thusim ngai ke rote. Bible hin Thomas thusim hi het theiten ekesun pun Tuni a Thomas thusim isei diu hi Bible het kilani ho akun le miching mithem hoin ase howa kuna pansa hin sei diu hi Thomas hi diduma tin jong aki kovin chole ama hi pakai Yesu Seijui somnani hola khat hi e Thomas min hi Aramik pawa kuna kila do hin chole diduma giti hi Greek thu chang hin hi chu pengkop a hi lo le a pengkop tina kimang hi Bible hin Thomas apin kopi pa asopi pa hi akisei pun ahin la ama hi sopi pengkop aniyati hi kiche tenwang akisein hi chole Thomas hi Jesu to anakimutu masangin anato pi pen chu ngaman mi khat anahi e ama hi Galilee gam mi hin Seijui dang ho Peter John Jacob chole Andrew ho banga nga anama ji a hi cha chu anakiwa ji a hi chole pakai Yesun Thomas Seijui dinga anako jongchun ama hi angamat penin Jesun anakovin a hi pakai Yesu a Seijui ho to leise na nakiwa khom lai pha na chun Seijui Thomas in anato athilbol ho hi Bible tampi het thian akisun pon John bung somli changa na kimu bang chun Thomas in pakai za pakai na china ding bon ke helawa alampi iti ka het ding hamtia anado achun pakai Jesun hitin anadon bun an hi Jesun aza ke hi lampi le thuta chule hinna chu ka hi ke a chilo chu koima pa khom alung pui hi chi hi John bung somli changbu chun kimona hi chule abanin gospel John bung som le khana kimu bang chun Mary le Martha sopipa Lazarus a thi thu aza achun Judas gama ache diu chu Jesu dia kichat ta hi jong le Jesu chedia akibu chun Seijui dam hon ache diu chu akichat piu win hitin ase uve Jesun Seijui te za a Judas gama gachi kit taw hite atile Seijui ten aza Rabi tu ta ajuda hon songa sedia nagung wa hikoma chu nagachi kiting ham ati uve ahin la hicha chun Thomas chun Seijui dam ho lungyal bangin anagel pun lungyal chomje anagelin hitin aseje aping ko bahitia Thomas kitipa chun Seijui chanpi hoza e hojong ama to ithi thana divin gachi hiti ati hichi hi zon bung som laka chang som lu na chun akimona hi hicha ko na mu do thechu Thomas in Jesu to ipi hi jong le ha sat na he nang kicha na mun jong le akimai tu pi ngap cha dan akimodo in a hi chule hicha Thomas tu se hi Jesu dia jong ngaino umta a hi dengin cha amin a hi abanin Thomas tu sim Bible ibet tengle Jesu thina ko na atho do zowa a Seijui te henga akila na Thomas in Jesu thokit anata sandal hi simdo thejin akilangin hichiza hi Thomas hi gincha lelna neipa ti ajong ki kolo anahi e John bung somani chang somna ko apana chang somni la ko chanchu isimle hitin kisune chodo zo ni masani ni ha alamin juda te ginjin Seijui te chu in amwin ko ki khawin ahi ahin la Jesu ahungin ala uwa adingin aza uwa nala uwa chamlen hen ati chang somni la li somni la nga Jesu hung kila pe chun somna ni hola Thomas pengkop kitipa chu anampo na hi he chun Seijui dam hon Thomas za ke hon pakai kamuta ve atiule aman aza uwa a khut phang te ni a thingkil maha chengse kamu a thingkil maha tho chu ka khut junga ka khoya ana ka khut ta ka thamlo sen ta san punge ati chang somni luku na niget jovin a Seijui te chu insunga omun Thomas jong ala uwa pange hi chun ko josi aki kha awang chun Jesu ohungin ala uwa adingin nala uwa chamleng hen ati chang somni la sagi abanin Thomas za na khut jung hi ko mahin kwaijin ka khut te ni hi ven na khut hin thangin kana thamin ta sandal ding a hi poi ta sanjingin ati chang somni la ge
chuin Thomas chun adon bunin aza kapakai le kapathin ti changsom ni lako jisun aza nemu je a na ta san hi za ong mulova ta san ho chu anun no moi ti hicha Thomas in jisu kami ta kamulova katham lo le ta san pong ati hi ivet le ta san thompa a hi lo le ta san lalna nei pa tin ke ko zeng zong le ata asata amu a tham chun khununga ki pana tu pha a sei phong na le Christian tampi ahin sem do na humpi in hi chi chu ahin mangcha in hi chule abanin Seijui Thomas Bible ama thu akisei kinna chu a hi le Jisu thina akona atho do zowa a Seijui ten ada ha chi uwa ama to thei chi ato uwa Seijui te Galilee dilde na ompe ra paka Yesu ahingwa ahung kila kina chun Thomas chungchang hi mu thejin om kin na hi John bung som ni lakha sung chu isim le hitin ke sune he chi jo chun Tiberias dilden panga Jisu a Seijui te hinga ahung kila kine he chi a Jisu akila pe na a Seijui enom ho chu a hi le Simon Peter le Thomas Diduma atiu to Galilee gama kana khumi Nathaniel to Zebedee chapate ni to chule Seijui dam ni to ahi ve abanin paka Yesu thina kona atho do zowa Pentecost ni kho a Seijui te thagau thing tha an pi zo chun Jisu Seijui ho chu gam chung choma ke pan thu pha hlang sap din a ke pan do pan tawin ahi he chia chun Seijui Thomas chun ke pan thu pha hlang sap tingin India gam chu ain ke hlenin India gama ke pan thu pha hlang sap thinedin India gam chu ahin zon tan ahi chule Seijui Thomas chun India gam ahung thuna dingin gam tampi le tuipi tampi ahin palgal kai jin ahi chule Seijui Thomas India gama ahung thun masat na pen chu Kerala gama hi hungrung masa pen ahi he chun Thomas India gam ahung thuna chun Kerala gama chun ke pan thu pha chu all in ahin sei phung pan ta ahi le kidang ta in mi ho chun Jisu thudol Thomas in asei chu angai num thei le jengwin phachom kha zawin Thomas thu seya kunin mi ata san tam ta ahung tan chule am ho chu akiloi khom jing tawin ahi Seijui Thomas thu sei ngai no ma mitin apun bejing ta ji chun ata sanjong mi anitin in aki bejing tan hi chun am ho chu Pentecost ni khozowa ata san ho lung khat ta khat chule thilelo zong nei thanga an nei khom ba lung khat ta anom khom bang chun Thomas le Jisu ta san ho jong chu hita bang chun kilung khat ta chun anom khom jiwin ahi hiti chun Thomas le Jisu ta san ho chu kilung khat ta anom khom win hi cho chu Thomas Christian aneke sau win ahi abanin Seijui Thomas chu Kerala akonin Mylapore Chennai chun anachin hi cha chun munneu khat na pan sajin ke pana thapha ana seijin ahi chule Seijui Thomas chu ni seile om na akonin ahung jin tui khanglen vela mi ho ko ma chun ke pana thapha ana seijin ahi le mi ho chun anangai num theile jewin ata sanjong nitinin akibejing tan ahi chule abanin hi cha mi hon Thomas to say anangai num wal ji wachun hichigama leng pa long chun Thomas to say ngai bun se din anachi ji tin jong akisunin ahi ahin la phat hong chi in ahi le chobanga mi pin athu se angai no ma anung jui adim sel wang chun Thomas melma tampi anom kinin ahi hi chun ni khan hi sei Thomas namuna tauna aman pe nin amel ma ho mi tampi ahung win Thomas chu teng chan anasundi tawin ahi hi chi phat lai hi 72 AD phat lai anahi ahi chule hi chi Thomas thina mun mol chu tu hin Saint Thomas Mountain jong akimin bo tan ahi hi chi hi India gam Chennai mona ahi Seijui Thomas athi phat chun Jisu ta san mi hon Seijui Thomas thilung chu tui khanglin pam chun ama in ki panu thu pha ana seiji namun khana chun avui tawin ahi hi chu tu hin Thomas ki voi namun chu Saint Thomas Mountain jong akisei kinin ahi Bible thu he na nei ho le miching mi them ho se danin Thomas thi zo kal kum pha pi chu India gama Christian ho chu anathip mangje love akitin ahi kum sang khala janga zo lang chun Portuguese mi India ahungun Saint Thomas ki voi na chu ahung hol da ubin he chi Saint Thomas ki voi namun lai ta chun hoin khat
anasada uvin ahi abanin British ten India avai anohop lai phat wachun Saint Thomas thinamuna Portuguese hon amaho deidana huin anasa uchu British ten amaho deibang ta asading anangai to uvin 1892 kumachun amaho deibang ta in Saint Thomas thinamuna chun Saint Thom Basilica kiti huin hoita chu anasado atawin ahi vanu yahin huin hoita ta lopi ta ata tampi umjong le hichi Saint Thomas Basilica kiti hi thupi de senin akiseyin ahi aji chu hichi huin hi Seijui Thomas ki buina mun lai ta akisa je ahi thupi de se nahi tin akiseyin ahi tunia Seijui Thomas Hinkho thusim isei naw hi chanchu ahi tan isei do ho hi ahling se le adi mong hi tia isei o Halloween pathin thu i het be nawa apan theni dinga isei do zo u ahi ti jong in het thim divin ikitem win ahi thusim ngayo se damsel chi oitin thusim aban ting le anangai khom ki tawite